berti kurban berti 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 hayran berti kumam aleyküm ilmin berti xamad le kharadir ke khagir hatta piro ke cides mengir berti berti kurban berti 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 hayran berti Ava bira germa keli ava bira germa keli serpe ya bu Hazret Ali ez şum deslin gevi kali godle ve ma dünya vali berti berti kurban berti 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 hayran berti ایوار و خوش به کردن برومت ایوار و خوش به کردن آناتولی ناوین هیجا ناوی پلاتفورم کردن آناتولی ناوین و گشت که سلافت کن بخیراتم برنامه پیکان تیوی ایرو روژا پینشم 25 چلا پیشی 2024 ام دیسا به برنامه کدن به برنامه که دیروکیل پیش بریوانه پیکان تیوی لبر خدده کو ببه دنگ کردن آناتولی ناوین جبوی و کار خباتین خدمشینه ام دست به که چند داناساندین اکتیویته پیکانه هنه ام تخازن هنه وانا بدن ناساندن پیکانه 28 و مه یعنی روژا یک شمه روژا روکی پازاره لآلمانیا شاهی که کردن آناتولی ناوین لدارتخه از باورم رژی نها بینه سر اکرانه جبرکو که از بردوام بکم شاهیل لادرسا شلو در دیش وای چال حشت 51 406 نه که من دوغره تلفوز کر برگش کلاد بخش آلمانیا دل دار خستن ام کسی گل آلمانیا لکلن در دور کلن دمه گشت که دعوتی و شاهی کردن آناتولی ناوین دکن به شاهی دا هنرا کردن آناتولی ناوین که بنشوپی کردن آناتولی ناوین چند کلتورا عرف عادت و راون روشکاندن کردن آناتولی ناوین و آقافتوان یعنی کسی که وارن لسر کردن آناتولی ناوین دنکن و گوتنن خا ورا پاروا بکن هنه خیری جوه کردن هنرمند کردن آناتولی ناوین یم به کلامن خا شاهیه گش خوش بکن اما گشت که دعوتی و شاهیه کردن آناتولی ناوین دکن لوی عالی آغزی من راست گوری و چپ جهیل مدا راست جی و کن دبینن ده هنرمنده می هیجا او اس پی کردن آناتولی ناوین نشان دادن و کن جد زانن پیکانه کلامن کون که حتی ناتونه کشف کرن برهف کرن و کرن برهمه که یعنی کرن اثره که اونها اموانا بلا دکن کسی بخوازه وی او اس پی و کلامان گودار بکد کارن خبیگینن ما لکداره دبن بمن لأوروپا امتکارن جوان را بشینن آنجی بدن وانا که موا گو پشنده امتکارن رژید کاره بر که ام میوان خه وک موجی دزانن وک مگوتی ایرو جبوی پیکان و پیکان تیوی روژا که دیروکیه پیکانه
filme Kurdên Anaçolê navîn lêger çekir û lêger heta niha li 25 bajarê Ewropa hate lîskandin. Niha jî me li ser YouTubeê bela kir. Me xwast îro em li ser televizyonê pêkanê jî bidin nîşandin, bidin lîskandin. Ji bo wê me mîvanên em bêjin derhenêre film ku va filma çêkirin û yek jî yek rêveberek platforma Kurdên Anaçolê navîn me dawet kirin. Ez dixwazim bi rêz rejî Esîn Akgül Güneş bîne ser ekranê dest pêke. Esîn tu bi xêr hatî bernama Pêkan TV. Dengê te tune, dengê xevek. ببورن بخير بسلامة جواب بخير Spas. Em spas dikin ku hatin tevlî vê berhema dîrokî ku kad emega we jî tê de hebû em ê ev ku dengkirina xwe berdewam kir lê ez dixwazim em derhinê me dînî bi rêz Ömer Leventoğlu jî bînin ser ekranê. Rêz Ömer tu bi xêr hatî bernama me. Serçava êvar baş û weşan xweş. Spas dikinî. Mala te ava be. Yek ji rêveberê platforma Kurdên Anaçolê navîn bi rêz Abdullah Qaya jî ji hêla pêkanê da mîvanê me. Rêz Abdullah tu bi xêr hatî bernama Pêkan TV. Xêr û selamet. Spas. Spas xweş. Demek ez têm ji hêla pêkanê de sanki em bixwe ne ji pêkanê ne. Yani erê. Ez dixwazim ji bi rêz Abdullah da dest pê bikim. Va fikra film ji ku derket, çima derket, sebeba çêkirina belge film çi bû? Yani Kek Ehmed tu jî tu zanî me Kurdên Anatolya navîn tim di serê me da çend pirs hebûn. Yani em dizanin ku em ji coğrafyayeka din hatine, lê coğrafyayek ku em hatin em nizanin. Ya rastî coğrafyayek hate em dizanin. Yani em ji Kurdistanê hatine ama em ji kê dere Kurdistanê hatine em nizanin. Pirsek me ew bû ya du diyan me digo em kînya hatine ya sisiyan me digo em çima hatine. Tabii va pirsna insan dikare zêde bike. Va pirsna gerek me cevaba van bidîta. Yani va pirsan serê hemû Kurdên Anatolya navîn dane. Ji ber wê jî ew bêjim çêkirina fikra çêkirina vê filmî ji bi va pirsan dest pê kir ku em li bersivên li cevabên van pirsan bigerin bêguman yani armanc ne ew bû ku em bêjin em ê yani bersivên kesîn bibînin. Tiştekî wisa niha nemîmkün e em nizanin pêşerojê da jî mümkün be nemîmkün be. Li ser va pirsên me ez bêjim rejîsorên me katin nav tevgerê û coğrafyayê hemû coğrafyayan bi va pirsan re alaqedar. Hemû kesên ku bi va pirsan re alaqedar xegihandina wan û hewildan ku cevabên van pirsan bibînin ez bêjim. Ev kurtayî ez vebêjim. Spas. Yani ez dixwazim li ser vê pirse hînek berdewam kim. Wek pêkan çima va hewzedarî bû ku filmekî wisa çêbe? Yani niha hûn jî dizanin rejîsorê me ji me baştir dizanin em demaka dijîtal da dijîn. Yani sinema, belgesel, belgefilm rastî derfetên xwe zêdetir. Yani hem dîtbarî hem yani ji aliyê katkirinê da ta aliyê vegotinê da pir dewlemend e. Bersivên yani cevabên van pirsan pir mühim. Çünkü Kurdên Anatolya navîn yani hafızaya wan di dereke da tarihê reş e. Em nizanin. Yani ew tarîtî ew ne zelalî jî rastî me aciz dike, me rahatsiz dike.
em dixwazin bizan yani çi bû em hatin Anatoliya navîn em çima hatin em ji ku hatin yani em dixwazin bi rastî hafizaya xwe zelal bikin ew yani rahatsiyeka mezin e pêwîstî ji wir derket ez bêjim bi Kurtayî سپاس از دixwazim werim cem Esîn wek Kurdeka Kurdên Anaçolê navên wextê ku proje hat bo we çi fikirî wek derhenerek û wek Kurdeka Anaçolê navîn Erê cargedin çaxa bixêr, çaxa temaşevanan bixêr. Em jî spas dikin ji bo Pekan TV ku em îro kirin lêvan. Yani va ez jî endameke Pekanê me yani wekî hûn jî zanin ji xwe ji berê de karûbarê sînemayê re alaqedarim. Ji xwe me hinkî bi rêvebirê Pekanê re em diaxivîn car carna lê em bêjin tiştekî somut tune bû. Pêşa rêveberiya Pekanê xwegihan de min got em dixwazin fîlmekî wisa bi vî şeklî bikişînin filmekî dirokî li ser Kurdên Anatoliya navîn. Pêşa ez li hevalê xwe Ömer geriyam bi Ömer re parve kir min got tiştekî wisa heye em têkevin bin vî barî Ömer jî bê guman ez bêjim bê fikirandin rast got erê ji ber ku Ömer jî nîv Kurdê Anatoliya navîn tê hesibandin bi xwe jî xwe wisa dibîne ez neşaş ji ber ku ji pêşê de mesela Ömer bi Kurdê Anatoliya navîn de alaqedar e û di nava Kurdê Anatoliya navîn de jî pêra têkildar e bi kêfxweşî pêşwazî kir yani arast hem projeyekî hesas e mijareke hesas e di nava xwe de em me nîqaş kir û bi rêveberiya Pekanê de bi we re me nîqaşên bi rojane bi mehane heftane me meşandin tiştekî çawa be tiştekî çing be pişra me dest pê kir bi kişandinê kir me bi du ekîba dest pê kir ekîba Avrupayê bi pêşengiya min ekîba Kurdistan û Tirkiye jî pêşengiya Ömer dest bi kar kir yani wek min gotî yani li Kurdistanê li Tirkiye heta Efrînê li Avrupayê em ketin nava liv û tevgerê kesên ku bi dîroka Kurdên Anatoliya navîn de alaqedar û çand huner û her wiha me xwegihan de wan yek jî jê Keke Abdullah Keke Abdullah jî di nava fîlm de cî digire me derxist yani 25 welata wekte jî anî zimên destpêkê de 25 welata hat nîşandan yani her rêvebirekî Pekanê jî bi heyecaneke mezin li bende bû em jî wek derhêner wisa ez dixwazim li vir tiştekî bipirsim Esîn qusirem esme ez ketim nabarê niha te got li 25 bajara Awropa hate nîşandan dema ku film meskirin insanek hatî insanemek hatî film temaşa kir film meskirî te li wan çi dît yani çi em bên cewab çing hatin bertek çawa hatin yani pirseke giring e tabii ki yani bi heskirin her film li salonekê li welatekê an bajarek din temaşa dikir wekek min film carayekê min temaşa dikir min ez wisa tevlî bi hêsteke wisa tevlî dibûm yani min çawa dît min çing dî yani Kurdên Anatoliya navîn bi bazdan hatin salonên film ez wê bêjim destpêkê de yani hatineke em bêjin pir zêdeyî nebû lê niha mesela em bêjin îro em dest pê bikin galayê wê bikin di salona da cî namînin ji ber ku yani herî Pekanê jî erê bêxistinekî baş kir lê nizanim belkî ne hînbûnek be ne çandeke wisa mela çêne be ama dîsa jî xwedê derketineke gelekî xweş e yani li xwe xwedî derketin li dîroka xwe xwedî derketin li fîlm û keda xwe xwedî derketineke baş hebû yani aras parvekirine bû mesela Keke Abdullah jî got serê her Kurdekî de eskî me ji ku hatime çima hatime çawa û çing hatime her kesê ku hatî film temaşa kir jî serê wan da û serê me de jî
her dem bi sala ew pirsene. Lê em yani mesela wekî çawa mesela her yek ji me xwe bi tenê hîs dikir belkî. Lê di film de hatin bahev yani ew parvakirinek derket. Heyecaneke din derket, heyecaneke cuda derket. Kesek gotî xeyala me bû hebûn yani ew em bêjin razîbûn hebû yani razîbûnek ji pekane hebû, razîbûnek ji me hebû. Yani rastî jî mesela em bêjin rexne jî hatin. Lê rexne ku pir rexne nehatin. Yani arast ez yani em bixwe li bendê rexnane jî. Ji bo ku ji bo projeyên me yên din, ji bo ku profesyonelî di me de çê bibe divê mirov li benda rexne be jî. Yani bi çavekî din heta Kanadayê hate temaşekirin. Li Kanadayê jî hem Kurdên Antolya navîn hem Kurdên ji Kurdistanê rast çûne Kanadayê bi cîbûna hatin. Kanada jî yek mînake salon tije bû. Yani di piştê film de nedixwastin em ji hev biqetin. Bi sehata me sohbet bikira, bi rojan me sohbet bikira jî berdewam bikira. Ew tenedî yani min goya wek parvekirinekê, wekeke herkes bêje em ne bi tenê ne. Yani em rastî jî wek çîroka lêger civakê jî xwe wisa hîs kir. Yani mesele ne tene ezim, mesele netewiye, mesele herkesî ye. Yani ev ki pir xweş hebûn, yani nêzîkbûnê pir xweş hebûn. Heta gelek kesat got vê projeyên wisa berdewam bikin, em li bendê ne li bendewariya me li hember zêde helbet hem kêfxweşî heye hem helbetî ji vajî barekî xweş e. Ez nebêjim bar ama yani her bar ne xerab e. Yani vajî barekî xweş e. Yani meriv pêda diweste têda em bêjin wextekî zêde dajû lê dema ku tu dibînî ket nevala ye wê demê hêsteke cuda ti mirova de çê dibe. Yani ez dikarim vana bêjim wekî din yani mesela ez viya jî li Danimarka ev bajarekê hûn lê bûn kîja bû Keke Ahmet? Aalborg. Li Aalborgê hatin salonê gel hate salonê temaşe kir li cîkî din jî li mehelekê din jî hate nîşandan kesek li wê derê temaşe kirin hatin li wê derê jî temaşe kirin û piştî film jî em li mala Keke Ahmet mêvan bûn piştî viya jî ev kesek dicara temaşe kiri hatin wê derê xwastin sohbet de berdewam bikin. Mesela vana jî her gavek tiştekî dîrokî ye her nêzîkbûnek qaweteke din dide mirova. Xwedî derketineke dîroka xwe heye yani va hate dîtin. Yani Kurdê Anatolya navîn xwedî dîroka xwe derdikevin arast ve jî kêfxweşiyekî gelekî mezin e. Li Tirkiye jî Tirkiye li Qulayekê li Kulî hate nîşandan Ömer jî behs bike. Wekî din li Film Amet Festîvalê de hate nîşandan, li Doğukê hat nîşandan. Li Cihan Beylî hate nîşandan. Yani pekanî rastî jî yani kedeke mezin da ji bo ku bigêje temaşevanê xwe bigêje armanca xwe û hê jî berdewam dike hê jî di televizyonê de di sosyal medyayê de hat nîşandan. Yani hal hazir ez dikarim vana bêjim. Spas. Em ê derbasa Pirêz Ömer bibin berî em derbas bin ez dixwazim tiştekî bêjim ji bo kesê ku li me meze dike em ji we rica daxwast dikin ku bername parva bikin. Bernama me vê gavê li ser Facebookê, li ser YouTubeê, li ser Twitterê an jî bi navî niha X û li ser Instagramê tê weşandin û ya din jî em dixwazin daxwast dikin ku bibin abone YouTube kanala me YouTube da ku bigije pir kesa. Ez jî dixwazim tiştekî biçûk ji bo film nîşandan hebê me li Danimarka li pênc-şeş bajara me nîşan da. Bajarekî ku me lê nîşan dayî zêdetir jin bûn em saet ji ber ku pîzecî warin me saet niha daha dest pê kir êvarî bi şev. Piştî ku me sêr kir ji em bên pênce merû jê çel kes jin bû. Me got we çi film dadî yani piranî jina got me va tiştek tivir da tên qalkirin tên behskirin me qet nebîstûn me nedizanî. Baştir e ku kurikê me zarokê me va filmana meskin genc meskin
هنک تاریخ آخه دیروک آخه بزانه به ناس بکن دیتو لبن باش تشتاکی پر اوگ بو یعنی پر بالکش بکو مخابم بخواه نکارن ام بیجن ناس کرن بدن آنجی ناسنامه خواه و بدن او کرن لی تخازن پوی فیلمی که جوان مسکن و خواه ناس بکن از درباسا پریز Ömer bim, Ömer Levent oğlu şka Kürden ana çolu navin beriveji nastkir. Hecai filme Murat Bozdağ çekir. Muhabın film hin nahatiye veşandın. Prez Ömer demakut hati beriveji Kürden ana çolu navin belge film temsila 2 milyon Kürdike. کدا و در هنری و کتا ناو آرشیو کردان هون چه دفکرن و چه او کر و چه دید اون کارن چه پار وقف مرا ایکو مدیتی ام دست ببکن جبو پار وکرنی والله ساعت و روشی ترناکه جبر وی از خوازم من دو تشت زلال بکم یک گوادنی اسین و اسین را پرسی گوتی گاوا کو هون دست بکرن به هسته که چوا دست بکرن اسین گوتی ما به عمر پار بکر عمر جی بیشی کو گمان و گو اری راست ما بیشی کو گمان بگو اری لی دلی مدا د کذاب مدا اگرک جه بو یعنی جبر چه دو پرسکریک هی لسر به مجاره یک دبيت تاريخك يعني دناف تاريخي دا مثلا چندین بویر هي چندین مجار هي چندین پرس هي هناكي لسر زلال بنا با پرسا ماشي كي بماشي بتهنا سري خو هناكي پرسكريكه جبو سينما هناكي پرسكريكه جبركو سينما پرسا زلال ناکه براستی نکار زلال بکه دیروک به مجاری بگریدایی جه مثلا هنکی کور و کشه خو هیه پسکری که خو هیه جبر کو دیروک سان بخوشی هیا نها مثلا چند لسر چند جوره مثلا لیکولن خو کرنه و نویسینه لی سیدی سید زلالیک دبی مشارده سدیست زلالی اکتونه بارک لسرتایی تو yani لبندا تنه کو تو هن تشتا زلال بکی ev mesele ki per mezine yani ev eşeke dedila derhine da yek ev adın gava tu qala diroka biki de belge filme da sinemayı da şevazavi ve çavabı evji perseke per gringe yani bitçi şevazi tu tefxistineki çeki yani kurguyeki çeki editeki çeki çürükek avabeki ku qala diroki biki ku qala diroki biki rast yani leser rastiye gibi meşi leser rastiye ki ev biki yani jibu yani legerinek çebe u bigi enjam ki bu mesela dirok be bu tu iro ev tişte çeki tu mesela dışı ser yani Pirtuka mesela gavaku me hi dest be evke nekiri bu mesela me çendin pirtuk xwand le pirtuka deneri mesela yani tiştek zelal nabi jiber be ev du mesele yek xwezahiya be meseleyi ku bir şekilde dirokiye adıcı bersiv gerin yani bersiv digere insan u lebenda bersiv dayineye ev dutiş per brasici per eşek bu de despeki da de dilemeda le me cesaret neki me cesaret evkir despekir gava me despekir şunda mesela bir diroksana me axivi emçun gunda emçun bajara emçun ciyav zozan hem geriyan
ji Konya, Kulu, Cihanbeyli, Ankara, Navçeyin Ankara bigirin heta Kırşehir. Mesela ez zede varana zede min nas ne dikir? Gava ku min ev varana nas kir. Min zamanı mesela em bêjin ji Afşin û ji Canbekî mesela me bihîst mesela her du jî heman zamanı ji Malatya û em bêjin Kulu heman zamanda axivin. Êdî bare yani hinekî dilê min sis bû barê me hinekî sivik bû ji ber ku êdî em bêjin zanînekê dîrokî zanînekê zanînê agahiyekê zanînê me peyda nekiribe jî bi hêst bi bawerî bi çavderî me didît ku ev kes mesela yek insanek ji Kulu ji Canbekî ji Koçhisar ji Afşin û em bêjin ji İslahiyet cudanîne. Ji ber vê yani fotoğrafeke em bêjin yekpar hat berme. Ji ber vê yekî jî hinekî ev bû em bêjin baweriya me hê xurt bû em bêjin hêviya me hê xurt bû. Wisa bêçaxê me li ser estetika sînemayî zêde axivî ku em bi estetikeke xurt bi zimanê sînemayî û nûşen em bixemlînin vê fîlmê û çîrokek ava bikin ku mesela çîrokek taybet bi çîrokek em bêjin bi ser xwe bi çîrokek em bêjin neşibe hin çîrokên din û ser rastiya xwe bimeşe û bal bikşîne yani bala insana bikşîne hin agahiyên taybet jî bide insana ez dibêjim yani xasekî yani sedî sed belge filmê de sînemayî de sedî sed rastî tu nikarî derbixînî derva lê yani ortê lê xasekî me ew kir yani hewldaniya me xebata me keda me hinekî evka xwe dît ez dibêjim yani gava ku min ew gava dine esîn gote li Duisburg bû bawerimiyan jî Düsseldorf bû gava ku min ew gala temaşe kir me got êdî me karekî baş çêkiriye yani. Spas. Ez dixwazim vê jî bipirsim di film da kesên ku ji rêzê da wek amatör tê lîstin. Fiksiyonak we çêkirî bi dîrokê ra û bi em bêjin navaroka film ra çawa ve hevdira girê da? Erê ew meseleyeke pir mühîm e ji ber ku tu qala dîroka dikî gava dilê min ew digot dixwastim min ew bêjim ji xwe li ser rastiya dîrokê tu bimeşî û ewiya bi zimanekî sînemayî bînî li ser perdeya spî li ser ekranê ew yani hesasiyeteke xwe heye. Mesela berê me bi esîn jî gelek nîqaş kir. Me got mesela eger fiksiyon tune bi yani ew lîstikvan amatör bi profesyonel bi ew ne mühîm e. Çimkî amatör ben jî bi şigulandina kamera em dikarin awana wek profesyonel xuya bidin. Yani hinekî ew tecrübeyekê me qasekî tecrübeya me heye lê bê fiksiyon bê xeyalî em bêjin hêz jî temam nedibû yek ev pir mühîm e. Adin tu nikarî qala dîrokê bikî. Yani tamam êdî mesela dîrokzan û lêkolîner û ew insanên zana û ramanger de axivin qise dikin li ser vê yekê hin li gorî agahiyên xwe li gorî zanîna xwe hin tişt zelal dikin lê bi wan hêz qes dimîne. Ji bo ku him dîrok hinekî zelal be him agahî zanîn û raman tê de be him jî hêz bîne der. Ew pir mühîm e. Çimkî sînema hêz bi xwe ye. Eger hêz tune be sînema ne em bêjin wek maqaleyek wek
او که پرتوکه که عشق تشتكي وسانينا جبروي جبوكي كو حس خورد ببه آگاهی زانین و رامانجی تیده هبه دوی او فیکشیون انکی لگوری زمان سینما بشغلینی ما او بریار يعني زيادة ما بأسين وبوارجي ما نخاش كربو لقاها ما برياري داشوندا إشي ما هي حسام بو از دبیم هیچ شي هي خورد بو مثلا بفكرن هون مثلا دهان جار به فیلم تماشا کریه اگر او فیکشیون تنبه او قاسی هسته خورد و در بکبه یا در نکبه يعني او پر مهم بو جبوما ما بريارك وسدا از بهم بريارك راس بوجي يعني باوريا من اوه سپاس ام داخواست کن حوال دبینن ام پاروانا کن برنامه لی ام داخواست کن جوکو برنامه پاروا بکن وک رژیم مجی نویساندیه ام فیلم ده ساعت 7:15 درباس بون نشان بدن بری وست خواجم اسینه بپرسم چاوا بو که هم دو کس دو درهنر به هفرا بخوابتن زحمتی و آنجی حسانتی و قلایی و چو پرسه پر زوره راستیش یعنی پرسه که زحمته yani çava bu zahmetiye ve hebun heldet. Jberku yani min nikari ezherim Türkiye an Kurdistan'ı. Yani mecbur bun ya ji Ömer nikar bir var bir de ne hesana jberku yekşme velat ekdin yekşme velat ekdin. Mekhabati xwe online behevra danustandın ek çekir. Ya zede zahmet ne bu arast yani keseki ku Kurdan tole navin nas nekera ez bixebit yama zahmeti ve hezi de bana. Yani çünkü Ali da bavariya min be Ömer hebu elbette ki loma men haskir be heval Ömer xabadaki usab meşinin. Pirci me zahmeti ne da heve zısadı fikrim Ömer nasa. Yani lesen evgeci me pirci niqaş kir mesela mecim kurgiya ve hat çekirin pişti kurgiya me sahata em akhfim sahata em ser sekinin yeku هلبت زحمتی و جهبون اما وی خوشیا و عالیه و خوش زحمتی و دگرت آراست یعنی به من اوسابو مثلا افرس سالون اجدها دگو و زحمتی دکشان فکری مالام گو پر زحمتی من نکشاند آراست برکو yani pek anejی مثلا پشتگیری که مزنده pek anejی yani şu proje pek ane اره اما وقتی دیجی که ما چه دخواست کرد که امپارا بکن pek an رهبری pek anejی آماده بون هر دم yani زحمتی ما زیاده نیبون از صد فکرم هگه همه بلا عمر بیشه yani زحمتی که من نگوتی چی بن تمام از شیروه که کرد اگر دستور هست از شیروه که کرد بکن نها برستیجی احمد ابی برستیجی خبات دو در هنر نه لتنی جواکا مدا لدنیای لجهانی پر زحمته مثلا لومیر برادر هنا کوهم برادر هنا خیلی واناجی مثلا چند میناک هنا خیلی واناجی لدنیای دو در هنر پر زحمته yani من چند میناکتیه چند تجربه میگرتیه چند جرباندن هیه از بخواجی مثلا چند وک شیرک من خبات کریه قاسی که ما به اسین خبات کر او قاسی خباتک خوشی و باش خباتک به زحمت خباتک امبیجن به استرس من راست نهاتی براستیجی مثلا يعني ازي نافجي بدم مثلا فيلم كمي بهروش هبو بحوالي كيما تشكر بير زحمت بو يعني زحمت بخبات يعني جبو خباتنا جبو تكلي بير زحمت يعني تشمكي هنر تشيدي كي işe tabi hüneriye işe tabi hestiye işe tabi amejin sinemaiye وفكر لهذا جارجنا لهذا ناين كاباكو فكر وحس لهذا ناين او بر زحمته ويك شاغي ام بيجن
سترس دikeve nav û hirs dikeve nav û insan nikare bikişine yani insan nikare insanekî bikişine. Lê bi esîn bi rastî jî tiştekî wisa nebû belkî avantajek bû ez li vê hêlî bûm esîn li wê hêlî bû lê ev jî ne bersivê vê tiştê ji ber ku di dema qurgiyê de esîn jî xalkir mesela min deqa bi deqa çêdikir dinivîsand û dişandim esîn. Deqa min çêdikir eksport digirtim dişandim esîn. Esîn digo em vî havî çêkin em digo erê tamam em evê ya jî lê zêde bikin. Nizanim çi wê de li wî alî de bi rastî jî me fikir jî li hev parve dikir lê tu pirsgirêk dernek ket ev şansek pir mezin bû ji bo filmê jî yani. Film jî ji ber vê yekê ez dibêjim yani pirsgirêkî xwe pir zêde nebû. Spas. Em ê warin cem esîn ez dixwazim ji birêz Abdullah bipirsim. Xêrî ji belge film me du filme di jî çêkirin. Karî hinek kurtasî behsa wan jî bikî. Ez benim dengê te tune birêz Abdullah. Yani ne tane li ser ev du belge filman ez dixwazim li ser her se filman çend noktayên bîlim ziman yani van filman bi rastî çi derxistin holê ji me re yek yani axafanan ra axaftinek hatin kirin ra em fam dikin ku em Kurdên Anatolya navîn milletekî koçber bûn. Me bes bi xwedî dikir hem coğrafyek em jî hatî yani li Kurdistanê hem jî li Anatolya navîn belkî demaka dirêj me bes bi xwedî kiriye em koçber bûne ti navbera Zozan û Gundan da çûne û hatine. Yani agahiyeka dina pir mühim yani tu li hemû agahiyan nes dikî tibê tiştekî derdikeve holek ku em ne me koç nekiriye. Em sürgün hatine kirin. Em hatine sürgün kirin. Çünkü yani koç insan bi dilê xwe dike ya ji civakek bi dilê xwe derdikeve ji cihê xwe derdikeve tare cihekî din. Ama sürgünê de ne wisa di sürgünê de zorak heye zulmek heye û tu mecbur timiş coğrafya xwe derdikevî. Yani agahiyên di lêgera de giştike nîşanî me didin ku em hatine sürgün kirin. Yani ez naxwazim yek bi yek bahs bikim. Mesela tiştekî din heye ku vê evkê yani vê daneyê destek dike li Adıyamanê piranî ku em bawer dikin em ji wê heremê hatine em dibêjin em ji wir hatin ama Adıyamanê jî yani gelê milletê Adıyamanê jî dibê ji vir çûn. Yani ev agahiya me ev baweriya me û baweriya wan wek li hev tê. Em dibên em ji wir hatin ev dibên ew ji vir çûn. Aynı tiş li Çorumê jî heye mesela. Yani li wê dere hozanek dibêje ku ji vir çûn. Yani hinekî me Kurdên hatine sürgün kirin hinek li aliyê Çorumê mayîne êdin devam kirin hatine Konya, Ankara, Kırşehir. Yani tıvır da ev yani yek ez bêjim lêgere derxistine pêşme evin li aliyê din em dibînin ku mesela cihbûna li Anadolu'yê ji ber ku koçber bûn demek girtiye. Yani tıvır da em dibînin ku mesela hatta salên hezar nesid dihan hatta bîstan û siyan Kurdên Anatoliyê cih nebûne tam. Yani hem li du pezin pez bi xwedî dikin navbera Zozana û Gundan da terûn te. Tiştekî dinik derketî meydane mesela me gotiye Çorum, Konya, Ankara, Kırşehir û Adıyaman, Malatya. Mesela film da yekû denk dikin em denkirina wan da
hem kelime dibinin yani mesela Çorum'e yani ev hozanı Kürt dibêje ku bimînim yani bilmînim ya jî bimînim Kurdiya Anatoliye'da vek nişandan Kurdiya merkezi da dibêjin nişandan ama em vek nimandın ya jî limandın pikartînin em dibînin ku Çorum, Konya, Ankara vek hev ve pikartînin çexbûn yani em çexbûn dibên Kurdiya merkezi da dibêje ku zıvîrîn ya jî vegerîn de pikar anîn her du em manaya her duyan çexbûnê pikartînin tu dibînî hem ti denkirina wan da hem jî ti değişeka Aleviyan da ev çexbûn derbas dibe yani me ev dî yani va kelimeyek ez dibêjim bi rastî tevke da tune yani tu Kurdiya merkezî da tune hene an jî yani manaya wan ayrıye ne em aynı manaya ku Kurdan Anatoliya navîn pikartînin nabînin kelimeyek adına ku pir resen la Anatoliya navîn em pikartînin dewdut yani kilamaka adı yamana da derbas dibe ama tül ferhenga mezekili sözlüga mezeki ve nabînî tu dibînî li Çorumê li Adıyamanê li İslahiye ev jî wek mîna me dihêjmerin yani tu Kurdiya merkezi de ez bêjim dibêjin 11, 12, 13 tere tu Kurdiya me de dibe dew yek dew du dew se û dewam dike tu dibînî li wan deran jî Ömer jî bahs kir yani got ziman yeke em wêj dibînin yani tu wir da derket holek ku zimanê me û wê heremên ku em jî hatine sürgün kirin yeke yasa mesela Rêz Abdullah tu eger bîne berhev ji ber ku em ê film dest pê bikin yani ez bêjim yani ev kelime mesela kür, lavık, liyan, şükürün yani şükürün Kurdiya merkezi de kanin ancak karin tep karanin ama em jüve cüdatır mesela şükürün em pikartînin xang hemû bewarım Kurdan Anatoliya navîn giştik tu bên xang Kurdiya merkezi de xuş yani vana pir informasyoneka mühim tidine me rastî ya dince ez bêjim film rastî hem coğrafya lê hatî çêkirin hem jî insanek pê re hatine axaftin bûyereka yekemîn yani tivir da ez nikarim li ser yani hunera sînemaya tiştekî bêjim ama lêger bu ji bo Kurdên Anatoliya navîn yani cerrebandina ku dîroka xwe binivîsînin yani Kurdên Anatoliya navîn êdî tivir da yani servextin dizanin ku mecburun dîroka xwe tarîxa xwe binivîsînin ez bawerim ji vî filmê pir tişt derkeve hem zimanzan hem tarîxsan bi rastî hûr li ser bisekinin û ji bo Kurdên Anatoliya navîn çi agahî hene û li ser biskinin û şirove bikin spas hoş rejim min sıkmıştike û zoriyê dide min tevê ez êk dest pê bikime min jî got ez dixwazim dawî ji ber ku esîna ji me veqete piştî ku me film sêr kir kesekî bixwaze şîrove bike kesekî bixwaze pirsa bipirse birêz Ömer û birêz Abdullah li vê derene em ê ji film şinda dîsa li vir bin filmê teqrîben saetek 65 deqata ji wê piştî film em li vê dere lê ez dixwazim hem xatirê xez ji esîne bixwazinî hem jî ez dixwazim gotinên tê ku paşiyê an jî dawî bigirinî Filmê lêger nal ser medya haberê jî tê temaşekirin tê weşandin rekabet me dikine çir dikine wek agahiyekî ama el ber tevabûnê el ber xelasbûnê ye yani ez ve dîsa bêm careke dî jî gotu cara pir jî gotu ez pir kêf xweşim yan rastî jî
من درهنریه که وسا به وی مجاری کرده از پر کیف خوشم مرف که دخوا الهمبر که دخوا جد بینه قوته که جدا تمرو yani kesi ku keda xwe jixaynî derhêne ra jixaynî pekanê rêveberiya pekanê kesê ku keda wan di vî filmê de derbas bûyî em çûn ku derî derîl me hatin vekirin derîkî biçûk jî li me nehate girtin em çûn ku derê jî hemêza xwe heta poşê ji me re vekirin ya heta kesek me jê reportajê ji alîkariyê girdin xwastî li bende û kem tengî din jî alîkariyê bixwazin ez ji wan hemîye re keda ê ku keda xwe derbas bûyî keda biçûk heta keda mezin ez spas dikim ji bo hemî kesa yan ji rêveberiya pekanê jî ku em jî tevî projeyekê wisa kirin ez jî xwatir ji we dixwazim bimîn dixweşê de û ji bo temaşevanan jî ez bêjim temaşe xweş hêvîdarim kesê ku niha jî temaşe bikin tiştekî din tevlî van xebata bikin û pekanê bi tenê nehêlin û bi xatirê ve وغربة سرچاوان وخير بسلامت وات وك اسينج گوتي از خازم بل زياده بكم خيرج پکانه خيرج رژيو خيرج کسك yardım kری و پرانيان كردن آنا چوله ناوین مادی و مانوی دستک دان و سایه وان دا و فیلم ها چکرن یک بوی سپانسور یک ام بیژن آلیکار بوی کسی که گوتی از آلیکارم لی از نخوازم ناو نشانم من واره نشاندان ناوی محبجه ناکون بنفسینن اوانا جب هزاره بون از جاره گدن دوباره بکم و belge filme legere خیریج و دو belgesel دن هنه کو هاتنا چکرین امل سر وان جم فیلم مسکر شندا برز عمر برز عبدالله را دنکن لی نها رژیم من اوقت که زورد من تاوی زوکه و یک جاره جی اوقت که مگم درنگ مانی تاوی تشنا به CNN امریکا جیت به یک جاره هاتا که درنگ تمینه بلا دا وصابه امین نها فیلم مسکن فیلم منک وقت مگوتی 65 دقیقه تاجو پشتی فیلم کسی که بخواد پرسگی بپرسه کسی که مراخ کری تشتکی لی زیاده بکه آنجی بخواد واره لسر اکران نیرینن خه و هستن خه مرا پار وکه کاره کرم که واره بامه و آنجی نویسکی بنفسine yazmış ki em jilve dere Rez Abdullah Ömer bipirsin ve gave em bin film xaş û film emlê meskin em ê piştî film careke diwarin bavde. و چروکا یا جی چروکا me li welatê xerîb li Almanyê dest pê dike. Devê min li hev nagere ku bêm bîra me yê hêdin bervemirinê tere. Kesî ji me nediye ku wê heta vê emrixeyê dirê jî ji kesî tiştek xwastiye. Ku wexta wê mirinê tê gotinek li ser leva wê tê bîstin. Ew gotina bi navekê xemil ye. Ew nav mîna helbestekê mîna dilopên baranê ji devê pîrê diherikin. Ê tewê birong û Huseyno. Xwedekî qey pîra me oqil xewenda dike. Qey em terikandin çû elemeka din li ora li kur rastiya wira teng dike. Ya jî birangekî wê hebûye xewara kesî jê tune wê. Ez bana Xwedê dikim tewêm Xwedê vê carî pîra me li me vegerîne. Tenê vê carê. Sewê ku em bizanin ka kul û kedera di dilê pîra me de çi ye?
که ام بزنن که او ناف چیه که برنه که کرد دلی پیرتا فکریه خوده لبرتا دگرمه تنه وی جاره عمرو و تنگی درشکه پاش هگرد بخوازی جانی میجیب جانی و ربستینه خودی دنگی من بیست رونیا جاوی ما بیرامه بیجاره المه وگراند اره وگراند لی ویجاره جی بیره گزاومه به جروگی خیلی بیش شوتاند اره ام اتزانی لکردستانی مریم پرونه ام جی جوی ولات قدیم هاتنه لی من نزانی دا پیر و با بیری ما به دردیم وقاس گران هاتنه چه بفرنیست که 100 سالیه بیرامن ده دما سرگونی دا برانگ خیوندا گری نیست که 100 سالی لغریبی دکا هم چی رکن خوده که امی بخیجی حتی وا سالانا نی سرگنن نها هم بخیجی این ولاتین غریب لراستی خدگرنی تنی برانگ که من بگج که خوال ولیت نها امی خنینی که او نیوندانه از اینها بخیجید سرگونیه که ونگ دامه کن نکارم حرم ولاتی خه از برانگی خه به برازی خه ویکنا بکن که دیگه ون بی راستی برانگی بیرامه که ام بیره بدلکی فرح و غر بکن بوا فکر و رامانان از وگرین مال متنگی لگرین کر که بیرامه به کوچبری هاتی آناتولیا نافین وقتی که دی گوتن نیست که 100 سالی بری جی چیای کرمنج آغازی سیواسه قیصری یوزگاتی هاتنه بیره داره کجی هاتنه جی گشت کش بیر کرنه یعنی کجان گندی جی کجان پاشاره هاتنه برانگی خلکو داره جی وقتاندنه تشتکی بلتنه شکر که برانگی منی مزمیل سموله گچکا ویجی لوی داره انورسیت خونه رونیا جاوی من گلان ای تنگی وی دلوجی از نشکنم سویل پرسینه برای خطا گندمه اره گلانچولی دلی منی به تو شکل سارناوه این که تو تشنات سری بیرامه از یه لاور پکت نوالی گرنه که لسر وی مسئله لکلی کلین کروه از یه چون باوانا من چند پرسوان کرن yani ma perşun görüyor. Şu konu sazım şu da çünkü Heidelberg'e hatım Frankfurt'e çünkü Köln'e per bajarı gerini. Per sayı kemin tüçüyü kumala ki te salafet haytanin hal hatır hafт persikin paşa persadın halki kudari. Evet o halki Konya, halki Konya. Şu halki Konya. Konya kurman canı. O hani işte hem hani Kurdi هذا القوني جانا برسه وان من نتكلم برسه بدني شما هاتنا شو كذا هاتنا كين هاتنا ما جوابه في برسه من نتده از این بچوکم جگندی خدر کتم بیرا بافکی میجی همه نتا تبیرامن نجمعته خواقص حز نکرا چی شه محال وادرنا برانگی بیرا بافکی من نوه وی حسینه جنه بیتر جی تشتکی نزانمه لوا گنداک منا من اصلی خه نزانن کیه بزانه که خاله بافکی من که نیسکی 100 سالی برده جنبویه کیو وقا سالال کمایه یا جی نمایه هزه ووم دو ملبت ده دست بکی گره خدا شگندی قرش داغه گره دای قونیه رسته آپکیاتم وی از گراندم اونجمرا قالا جواکی دور پاش کر جی کردای برک لوی درب شنبوی هایمانه شیخ بزنن ایمه جی ام بین دورا 200 سالی کس خلور نمایه یعنی ام بین برای یک لور ما یا جی مالبات آپی خه خاله خه لور بمه کس لور نمایه مال و جان گی تواتنه کس لوی داره نمایه جبوه جی yani bir rivayette ki tavin amje hele Adıyaman'a hatını. Ek tavin amje
Ahmet hatine hene, ek jagri hatine zavin ve gidin ek jmaraş hati hene. Yani eme perjij emtayince Adıyaman Samsun'e hatine. Le kes nizane ki yani şu vakti kijan gündiş kijan bajarı derketine kes ve nizane kalpiremej evjmara negotine yani. Hopi Ali çen navjdan min sevk ez herim îsê koçberiye birê bipirsin. Yani bu pirseke giranım, bersiva ve pirsiyin zelal nebiye. Lêkolên nû çê dibin ser vê meselê. İlk ez va agahiyê gemasiya dizanim ji te re bêjim me bîstinî lêkolînê me çê kirin çi xes dizanim ez vê bêjim. Tev ev natine, az pêşî bêjim ev e. Li vera Kurdên Anatolya navîn sê aşîretê mezin hene. Demê cuda cuda hatine. Di demekê nehatine ama bî ev hatine. Aşîra mezin Reşî ne. Reşî giranî dora yek çiyayê kurmanc. Semsûrê, Dîlokê, Kilîsê, Islahiyê. Di wan bername ciyê jê derketinî dor çiyayê kurmanc e. Koçber in. Koçberiyê xe ciyê xeyî yekemîn dor çiyayê kurmanc e. Bana hatta Sivas Gürên naberê were de uzun yayla dibêjin. Yaylekê heywanê xe dibin wa derna ahabînê. Dîsa vedigerin ciyê xe. Dema Yavuz Selim û Safê ve herba wana şuva giran giran 1060 virda parça parça ciyê xe derketine. Ciyê xe derketine. Hatine wana Anatolya navî ve ciyê xe nû fikra min 1080 virda ye. Ama iskana wana dor 1085. Dema ikinci Mahmud'e duyemîn kanuna iskanî derketiye. Ve demê ve aşiren Kurdên Anatolya navîn pir li va derna digerîne, li va derna dîsa koçber. Ji kanuna iskaniyê şuva giran giran ve gundên Kurdên Anatolya navîn ciyê xê niha ava bûne, li va derna man. Erê, dizanim li va deran mane lê eza niha bi va gotinan çi rekim? Herim ku çi bipirsin? Sê dîyîna golo ew gotin têr nedkirin kî? Bi va fikrê giran raketim û seda zirom ku berfê barî. Nizanim va berfom dibirnê. Ez tengî fikirîm. Baş e ez dîsa çûm bo Levent qenet. Malê xalkî bavkî min çûye bo gundana. Xwestina min ji Levent ew û navê va gunda Kurmanc yek bi yek ji min re bêhemtir e. Ciyem lê ciyê camîle, giredayê camîle vadara gunde buldu. Dor aliye ve derê piranî ciyê Kurdên Anatolya navînin. Li vî alî Kurdên Haymanê dijin. Kurdên Haymanê Şixbizên û Reşî giranî li vî axziyane. Li vê duraniyana kurê mangalê çiyayê mangalê. Keleke wera gunde bazke. Şixbizên û gunde Reşîya şuva gunde Polatlı'ya dest pê dikin. Giredayê Polatlı'ya. Gundên Polatlı'ya ji giredayî aşîra Êlan Canbegir. Li vî alî jî piranî gundên Yunaqê me. Yunaq û Çeltî giredayê Konyê ne. Ew ne jî piranî aşîra Êlan Canbegir. Ji wana şuva tu çûyî hendik bin jî gunde Sîvrîhîsar Eskişehirê û Afyon Emirdağê. Ew jî Canbegir. Virda hatî gunde giredayê Polatlı'ya ne. Gundek Etmaniye gunde dijî Têrikî ne. Dîsan vengatînî navçeya merkeza Balê tu derbas bûyî heşt nede gunde Balê dibin aşîra Hecîban Êlan gundên Hecîbanan e. Li ber wana jî gundên giredayê Qoçsar e. Ew ne jî gund Bilikan e. Aşîra Bilikan. Li vî alî jî piranî gundên Cihanbêliyê bi piranî Reşî ne. Bilikan jî Reşî ne. Tu ji Balê derbas bûyî Kesiköprü Barajı û Hirfanlı Barajı derbas bûyî Sinore Kırşehir'e dest pê dike. Li Racî Qamanê gundê Kurdiyan ew jî Bilikî ne. Wê derê navbereke ye Kurd zêde tinin derbas dibî gundên giredayê Kırşehir'e gundên Çolê dest pê dikin. Piranî ew ne jî Reşî ne. Heta Sinore Yozgat'e terin Yerköy'e. Li vî alî jî
Kurdan ekacık. Çiğ ekacık bir nave ona tek gotini Kurdan Aksaray'ın. Ama Greday'ın Aksaray'ın. Abi Kurdana jî Pirani Zazana. Kurmancı jî tabii ne Pirayvana Zazana. Ew tiştek ku Lêvend gotî hîn jî serê min tev hev kirin. Biqes agahîn dîrokî, biqes navê eşreta, şûn û war, gund û bajar, bi temamî civakekî bela bûyî. Heza nava vê teşqilê da çi mîza xalkî bavkî xebînim? Dîsa ji vê rêk hatin û min gera xwe deam kir. Li dera ku Levend tarîf kirî, yek bi yek gerin. Li her koliva gund û qeza mez dikin, gav bi gav omdê min date birnê. Îme êka gewretirgel malê bandîşî 3 sal 4 sal verjeye hatdigine îre ji doğuya göç kirdigî. Tabii verjeye ve şika ji İran Horasan hatdigin ama tam dertaya nezanî. Nêzîkî 350 sala ke lîrayê. Çiftçiliği için, dokman hayvancılığı için, pese, manga var devam edişin. 1950 gel ve diyor disan göçe başlamış bir ama millete kuman geçiğin eşit. Aşırı mera sevdi diyorsun. Sevdi. Günde büyük 5 kalak. Küçük 5 kalak, Kandil, Çiman, Çolköy. Bana sevdi. Günde sevdi. Bana aslı Van Lurfi adını, Diyarbakır Mardin'i adını, Erzurum Mermani adını 840 yıl buraya yerleşmiş. Hatını zamanı konumuna da yaşamış bunu. Yani çadıra da yaşamış bunu. Kerkan evli, Kerkanlı. Bana kavga kırınlar var, bir şunu bak, sevdi hatını var, evli ramanı, evli derbası bakımdan bunu, bakın dik Polat gibi derna. Nizanim ezana çirekim, nizanim li va çolan çi digerime. Xwedê bu îşê paqilek, mînê kalo bû derzekî li va deşt û çolan cum bûye. Hem ji mîna dînê çola ketine pêvî. Paşê min qerarê xwe da ku vegerim. Çunki va îşê dînayê. Tu tiştek ji vir dernakeve. Wexta min hazirê vegerê dikir, me ta min li me gerî. Ez jî rindim. Ez li Konyayê me vêga. Erê ez Şimqûliyê. Erê me tê. Tamam kubane. Lakin ge xabar karan hayna jmara bişne. Tamam. Ona sultan jil bandi xabar ka baş az ana vanet jmara gutni herim gü verubim. Matenge moral wari fqara min tari xabar karan ne. Sarendik işi doktor geldi aradam nevik işi valla da şuni karogo ne kerek ne acile file memeki işi Xwedê mişûneke lê fikirîm dî. Qenek min ji Levend qenet navê eşreta Xejê Evsî. Parokî zanistiyek li bênê min pêde bû. Wextêk merîxa mîna parçekî gerêdayê civakê hîs bike, tiştekî pir ecayîb e. Yek jî min navê jinekê bîstû. Gotin ew jî li ser eşîreta teng tişt dizane.
Yani tabii Kurden vura cüda cüdana. Yani aşırı cambege heye, aşırı rışvan heye, dersimi hene, işte teriki hene. Yani zaf aşırı hatına. Ama ema rışvan hem jiber şeretine avber hayatı da çekirin, hem jilvi derme jibu ticaret hatına avro. Yani cigundan me pıpırsın, bejin ki işte emses 4 salınlı varın. Arasты yani emniyeti ki 1000 salın belki 1000 sal ziydetir لفي جهه لفي داشته ماجيك كرتي امنا وكي صار زيني ويج ياجي كردان زنگنا لفي دار دجنن لاريغلي اوج yani tertera dersime şunda hatına vuran lvi dare devlete ani yani devlete ani le eregli şunkri ama javana cüdatıra yani rüşvan ptaybeti Aliye Pazarcık Kahta, Aliye Adıyaman, Malatya, Antep'e derketine hatına. Zravaya mek em dağfın ji hin veki vanaya em ten bahavdı em veki havde dağfın. Cambek ji nave cihan beyli ji vidare dahati cambeki. وقتی سونگیل دند کر یه جاره جی خواستنه که اجر سر شون واره دابیر با پیرا ما بینا آره کی هندر متشاوتنه یه جاره نب خواستنه کسی ای شادر بخدا سر گند زوزانی کوکاخه ایدن بیرا بافکی من سلطانه بینا گولا که بد کر سر دلی من من تگو قیم گلام بزوره ایخنا کریه پاشه من فهم کر کو ویجی خب چروکی پیره قیم گردیه لیزا کارو دگره ویجاره جوشا گلانه هیزدام منشی یده از نزانم چخواست بگیره چروکی واره از یه لأوروپه ولاد به ولاد باجار به باجار دگریم جزانیارن چروکا مه ای کردن آنتولین ناوین تپرسیم و مثلا کو دست بیجم از سالن هفتیا بیجم هفتیا دو هفتیا سیم دست به اتوکر بیجم مکتبا نو اگر ام هاتن نبا کرشری بود زیاد ترکن و ترکات گوت کرد سرد دوارا قلد کرد ام تو ویمازم زنی هیدی بخاری خستن ام بیجم اشالان بخاری خستن دست بیکن کرداش هیدی فکر کرد خواندوانان کرده جه قراجه داغ جه ام بیجن جه عمره جه جلابه جه قرشره درکت چون آنکارا چون استعمال زننگه دست بکرن اولور انسان دن ناس کرن مثلا انسان جکرساناتی انسان اکادمیسین ناس کرن اونا تهاتن گنده بدگرین تهاتن işte قراجه داغتن قرشره دگوتن ام کردن است ناف کردن آناتولیا ناوین هیدی ku naskirin nasnama çiye em kini em ji ku hatini dest pêkir bi xêra pîrê min bi xwarziyê xwe gulanê ve nasnama xwe jî nas dikir yek jî min di vê gerê de dî ku yê ku li ser koçberiya me tişta dizanin pirê wan li Ewropayê bala bûne belkî gulanê ji bo pîrê xewereke xêrê bida
لی لیگرنا من لسر جواک و عشیرتا ما کورتاو. هر گزانیارێکی قەڵا تشتێکی دکر میژی وەنگ فام دکر کو و ئێشا نەتەنێ ئێشا پیرامەیە. يعني نهلا كردن أناطوليا مزتكين الجغرافيا كبر مزن بلا بنا هر شقص قوتن كردن أناطوليا أنقرة وقونيا بيبن نافكرنجي براستي جيرة سنة بگرن حتى چورمه سامسونه قرابيكي يعني اسكشير قونيا جغرافيا كبر مزن دا بلا بنا لی beş به beşin ev Kurdin Anatoliye em bejin mesela sürgüne harba Rus Osmaniya nabej em ye Dersim'e nabejin em ye Agir'e nabejin yeko em bahskin Kurdin Anatoliye se aşireti mezin hene yani Cambegi, Reşi, Şehbizini ev jidisa yani aynı coğrafyada belav buna yeko نکارن جواب و پرسان بدن او بشه او بشی ام تکارن یعنی به چه آوایی وانا بش بکن یک مثلا ام کرمانچ و حنیفینه یعنی کرمانچ سنی و حنیفی بشک یدن به زمان شغبزنی عشیرات شغبزنیه سنی و شفعینه o yemeğe Kurdin Dersim'e hene sürgün ama ev tızanın jükkü hatın. Anha diplomati İngilizce Mark Sykes. Debece ki yani Kurdin Anatoli'yi jiber katliama Yavuz hatın. Şah İsmail Sünniyan sürgün dike. Yani Osmanlı Aleviyan sürgün dike, evci Sünniyan sürgün dike. Jiber veji yani ambijin mezhebi wan Sunni fıkha wan ji Şafiiye. Mesela askeri işte böyle düşünüyor diye şarkı dugotun ve Kürden falan mesela. Merak tıkırın dugotun hem şu kuderatını mesela yine düşün İstanbul'u kariye bezdi birinde frotun lür rasti kurda dağıtın. İşte dugotun yavan şunu filan kes işte aşire meviye hem şu Urfiyatını hem şu Harputiyatını hem şu Malatya'tını filan rivayeti var tüm dağıtın kalkırın ve yenge Osmanlı'ya Türkmen jiter kurda hem iskan kırını hem kuştur diye geçtik jiber devleti Osmanlı Revyane Aliye Eskişehir Kütahya Birecik Balıkesir Vaderna Valavu Uciyek Valavunu je em annine livederi iskan kırın. Şehbizin bir camda kaba teler iskan kırın. Yani bana gidi arşivi Osmanlı ya da ev çarşıt birinci mali hay denetin lahs hay yarışmıştık. Sıfte ev kurmacı hatice Anatoli. Ava günde medici tabi 1851 vatane. El vadana yarışmış bunu. Ana aşirete ma Kürt feril Konya jane. Halki he, Belki he, Nasırli he, ondan sonra Şefki he ve aşiretine ki vedeli yarışmış bu. Haymana Cihanşah kariyesi Haymana Sefkan'la aşireti. Evci Çeliyek muhalel. Begevanji Buklu aşireti Mustafa Efendi. Aha. Günde dene edinci yavaş vaji Burumsüze. Ha. Burumsüzü vay. Evci Haymana kariyesi Burumsüz köyü. Burumsüz kariyesi Nasırlı aşireti. Begevanji Hacı Hasan Efendi. خالكي أحمدي نوع أشيرات هم يك بيك دمتري هم جي قالا وانتكي باتشتين خالكي أحمد في مرة بار وكري ومديك دامن يارا كدن خواستنا منا بيرامتا ويك لخيار حكومتي من چدامة دانا من سبابا دركتنا منا وي رويتية گران لگرنا برانگ بيراما جي لگرنا كسا كي درد كت بر و ایشکی جواککی حتی ملتکی پرتو. تخافنه من دا پیرک باش نوه نال برچاوه منه.
مینا بجنه که نبه لخوید کر. بیرا مال سر چیا کی تناف اور سپیدا لخیال برانگی خمست کر. لکالو لبر چاوی مینا رو تا چاوا. تاو باکی سر چیا. تناف قلا بلغ دوان دا تاو. از اوه چرمه. لدرک مقررک بدا. من داجی. یه جاره مقرر دا که ریخه لقونیه، وانقره، نیده، بروه، قیسری، قرشیره و آخسره کم. نگوی شب رکتنی نادگر بو مشکتنی بری پسری ابلا جمعک جل خبر فکر کتنی داری لا اله الا شفا بجوك دل زاني جاني ابلا جمك بلغانو داري لا اله الا شفانو رکال کو پیری که مهتن در مده ویانا بچاقه وقتیان بره گام ودشون دگو گای وستاندی روی چاقه جوری ها وقتیان اشتهاتنا یه لشمشی قلق کوی بونه چادر بچاق چادر اندر رو درنشتن کردستان امهاتنا آنادولی اسپان و گام و خانلیا عربی و یعنی کرام و اسپان و سرت بها هاتنه یعنی عربا تنه اونوی چه 1745 دا آشیرت همه شیخ بزنی هم هاتن خیمانی 4 سالم 5 سالم 10 سالم مانه ve çay çadır hevun yani maltun çadır andadı man emri raun xeymani em hattını ve kale koy ya ekecik kurmancı ekeci su 6 gün tane su 6 gün tane vanacı evi zamanı evci hattını yani salike dur hattını du salan dur hattını bırak gün çekirini su 6 gün Düğüm Diyarbakırlıyım, hem Diyarbakır'ı hattım. Kurmancı Fıran, ya Akseri, düğüm Diyarbakır'ı hattım. Ama aileme Süverek'i hattım. با کوچبری بلابونه کچنه با دیروکا کچنه حشکه بی چروکی جواکی ما چه قصبیشه دیشی حتی نها چما دل دیروکی نیشاندی با هردانا چند دام شفقا زور و زحمت بونه ایده نه راد کفمه نه تخمه نه جبه تخمه جاوه منی پگری ریل برمه شاشت کنه belki تناو رو پلی دیروکی دا گوتنیل گوری وجدانه هون اگر نوانگوه دیروکسان چنگ تجنه سری من دا 1000 پرسیانه از القرشیره لگنده کرمانجا تگرمه ماتی من جمرا تلفون کر yani دست مدجی توی وجودنا نبین جبردا هر جبردا وره دیو هر بکولی لکن بینی yani از تشتكي بينم از بچما قيسري جل از نبينم از سادسة زبقة مثلا yani دیگه هر پرس بینی başka kesi nas mas acil همچین نزانده yani دیگه mina asteci ki her pers büyüğü başka çaretine yani. قلت لقيسري سرزي ديروكسانا كهية ناوي محمد بايرقة از پلاس چم سرزي مقول belki va kasa tiştek jmara be ku eşa dili min tangi dine Millete Kürt li cihane li heft deran dijin li Kurdistana Bakur li Kurdistana Başur li Kurdistana Rojhilat
li Kurdistana Rojava vekidin li Kurdistana Anatoliye Navin li Kurdistana Khorasana li Albruze çiyoyun Albruze Kurtişin. Ama kedavin Kurdin Anatoliye Navin kine evna Kurden Ankara, Kurden Polatlı, Kurden Bağla, Kurden Koçhisar. Diso li Konya, li vilayeti Konya, Kurden Yunaxe, Kurden Kolye, Kurden Cihanbeyli. Diso li Kırşehir'e, Bajarı Kırşehir'e, Kurden Çiçek Dağı, Kurden Ortaköy'e. Diso li Yozgat'e, Navi Bare Bozok bu. Li Devre Osmani, Navi Yozgat'e Bozok bu. Li li Çorum'e, li hemu deran hani. Diso Kurden Kayseri. Kurden Kayseri, Kurden Maraş'a, Kurden Antep'e, Kurden Malati, Kurden Sivas'e. Avle pırı Kurden Antitorusun. Ama biz onun ki merkez Maraş'a. Ve ki din kısmen Semsur, kısmen Malatya. Malati de bir Kurdiyem. Kısmen Sivas, kısmen Kayseri, kısmen Adana, kısmen Antep. Ve takbilimiz sedi haşti nodi Alevi de avna. Kurden Alevine. Ve kedin tabi Kurden Müslüman hane. Levi oli. Çin avna mesela Rişvan, aşireti Rişvan, aşireteke mezine. Mezine Rişvan. Avna hem Alevine kısmen Sünnine. Müslümanın. Aşireti atmi hem Alevine kısmen Sünnine. Şevekê li gundî Mehmet Bayrakman. Vê şevê bi qîmet li înanciya însanê îberê fikrîm. Duruma dapîr bapîrê pîrê hatin berçavê min. Înakirin a îbadeta wan. Ez gotinê xwe zêde dirêj nakim. Sêwîk mamostê Mehmet Bayrak fiqasî nivîsandinê ji denkirinê ji hez dike. Serxet, binxet, başı berxet, başxet, hatta sincare, hatta deryayı Spî. Hemû Kurt ezîdî bûn. Henka giştek devên em Müslümanin. Em de zanin ki bi ser baskiyeke eziyete mezinin evne li bin vê eziyete şenekun esas nasnameyê xwe bibêjin. Disavene bibim li Anatoliye Navînê, li Rojavayê, ek jehilê Meletî ji Semsûrê hatine bere Alevî bûn. Başa hatine Anatoliye Navîn hedî çarx bûna mezhebi resmî. Mezhebi resmî Hanefî bû. Ama nasnameyê xwe Kurdî ve şartın berdewam kirin. Gelek mühim e. Diso Kurden Şıkbızı ne hane? Ki evla pırı jehili Erzurum'e hatine Anatoliye Navîne. Gotinê Mehmet Bayrak çığırakê hîn mezin berçavê min vekir. Vexta ku min di vê pencerê de mez dikir, me bixwe digot, erê, belkî ez îzo bi rengî pîrê newînim. Lazê dayê me bo zanînê ecerek bînîme te ji kirî. Belkî pirê me tê min çîdem, îşo pîrê jî dost e. Ji ber ku ne bi rengek ya jî xungek, ne malbatek ya jî eşîretek, ne qebîle ya jî civakek. Çêroka me belavbûn û guhertinek e. Ek çûne zatin çûne. Lê ek mayî dînê xwe, mezheba xwe, şûn warê xwe paş xwe îştûn. Vê carî jî tiştek di dilê min de dikelîm, wana hûn çend de Êzidî û Elewiya bîzanim. Gobrê te çima mala xebar kir, berê xeber bive etanê sar kir. Rahînê xanima tesî bûke, lawke te li pê te gustê xe xwar kir. Xang naliyo, xang naliyo. Godilê min pîrê gala hêşin, devê qîz rûdinin pez didoşin.
اللي خلجك بان ده خكرن جزب گوچه ما دکور دادشن گانه گانه دکور دادشن گدنم کره چوچکا سر ویتری دستر مکه مدینه داد فریو نا قربان یکی که در وره دا چونه هاتنه قهقله ببنه بریو خاک نالیانو خاک نالیانو خبرك برازي من تدانا من يتنوم دي من تبرين سيويشي أرمانجا ما آتر كتنا في الريجي طلا ترتكت گلانج پیرامه دربو درماوی نفسانی لی پیرامه روب رول برچاوی من تهلی ترسا من اوه کو امپیری هراسو ونداب کن تناوا فکرانا دا سولخا من تنگ تاو سایوه از دیسا لسر گوتنی نوهاتیج کور فکریم طبيب زعمتها كي بالدهان عشيرو هاتنا لوري اسكان كرنا بالتامينه من ديتنا من فراني وكردانا گوچبر بون يعني خودي باز بون زبستاني تچونه جي گرم هافينه تچونه زوزانان جي بلند سلطان محمد جالي كده جي سال 1080 ده شركي جران كردستان انتخابات داجو تجي ميري كردان وي بلانا كي وي هبو كن ميرتي كردان جور تراكا تايبتجي بدرخانيان يعني كردستان تبعي كردستان شرعي tabi جي عشرة جي تانك تاعي وقتي دولة تشكر كوميسيون تشكرن سلطان محمود عشرة گوچبر اسكان كر در Anadolu'yu kuşandın لور دستی زوره اسکان کرد یک که وانا جالی برف کردن باجه برف کردن عسکران داشتی استفاده بکرد چونکه وقتی نت به کنترل دادن عشیر آفین الفرز وستان درگه دادن و به مقصده کرد و گوچبر Anadolu'yu hat iskan کرد عشیر جدا جدا منطقه که مزین برام کردن حتی یوزغاته و درنا قرشهیره Ankara, Konya, Nıpırca, Manankırna, İskankırna, derfet cidaydı. Yani Saroken, Aşira, Ela, her de Manankırna, her tane. Hem ki de Kurdistan'a dağıtıyor, Eşkavna dağıtıyor, Jota dağıtıyor. Mesela ev gotan kaymak var falan der. Bu emir yani var ben zani var çok gotan. میره جماعت دیگه اشنر پال دکرن فلان پس ده خیه زنگینه فلان مال خیه ونگه حسابی نفهم بابکان همه دیزانه قلبانو یا تا 12 جی از وقتانو یا نانستان کردستان ده چه قرار و نچرکن دگو گاوستیو ایگ گاو تنه دگوتن گاوستیو نوه قیمه کوتی گاوستیو نه گاوستیو تن گاو تنه گاو خلکو وستیو نه یلوره ایبرنه ای برای کتنه کونو جوشه به خانمانی چه کنه خانی مال خالدوری من خون نکردن دگو یونین چه کنه استخا یونان بونه بودی روم بونه مثلا بودی حربی ودی حربا کابن کوتی حربی گشتی بنده کوسته گری ما برکه گشتی ورا استاد رون استخاتون ما در خیخ قاید خیر هرچ خیشونی خیشتن ایربینه ترسینش حربی ترسینه ربینه از کاتوم دروم کون کی دانکرنا من آمد همین چیده مجی مانه خوان داکر نگرنا من پا مات من و یدن لحف نتاتن حاجو جاندرمي هوتنا والمورو بريح السراشه رونشتنا وبابا يوسف قيدر تخوزنا حاجو سالمان بقاوتينا ومجسار هيلونا فدارينا ومولا لمن بشاوتينا
يا سير الكومين بقارينا وموري من عجار بول موريخ بقالي بنا برد گوتن شنا از نه قشلاقی لکسکینی کسکین işte hele Yozgat'ı o derna قشلاق من گوتن ام پس خودون را بارتین برداتین هنگا diyorum ki demek ki o hele atınız Çukurova'nın da hele işte Kayseri'ye Yozgat'ı o derna atını. درکو از لیت گریم اینا از منو که چند و هنره از منو که دین و باوره از منو که جواکی او ملت از منو که دیروگ او گونه شوپی همه بفکره بقاسی بکانی دنگی من نه دادی سا؟ ده چه بو؟ تمام خرون مسکه یا را گوش مرسلاف کن سال بعد با دنگلی دلم خریبا دلم كاكا يدلي من اليانا ودرد دلمنا بحرانا عميانا نمجانا دمانا نمرقونا زوزانا نقولو نقولستانا نشايرو نشيمانا دوستكي صادقي جان بجانا كتار كن بيشت كره دردان كلانا دبل بل تمثمل بل دبل ميرم بل بل ويبقى من بل بل آغا من بل بل دم دوران ها سر و مايرا تمثمل بل بل سيردا كردي علوي وديو ماني سامسوري الافرين جانا الافرين برا بيري ما مرشد ما درن برا قربان شي ذكرن حتى كباش شهر دركات يبدا نور برا است داده مي وديو ماني بيري ما مرشد ما درن برا قربان ذكرن دواتن اما وانا ترن برا قربان خودكن افرين علوي برا علوي ما كرد اي سامسوري افرین جایه یعنی واقعی بالا بیه چیه هم نزانه کس نزانه که کدا چیه هم بونه چوگه که هیچ لسیره دکه هم بیش نزانه کم چیز دکنه نگی اونوانی بیه تاریخ نافف کتیه یا خاک مری خاناس بکی از کردم tamam kültürümü boya çandamı boya ama ki çandı خو ناز کریه باف کاله خو ناز کرنه از هم یعنی خدای ما انسانی مری وقتا که بیشین کردین آناتولیا نابین به تایبەتی دو تشتین بیرامن جوان یک کوچری آدنجی بنجیبون چما کوچری و بنجیبون کردین آناتولیا نابین اشخوا وکا بشین کوچر تفدیگریان و پشتی که ام بین عثمانیان و میریتی کردان لحف کرن وجال دجبر ایرانه پشت دمکی جی عثمانیان خواست که نفوذی ناوکا کردستانه بکه وجا
هنکی به شورش فرانسای و گردایی نجات پرستی یعنی ملت پاریزی و ام بین نتواتی درکت پیش هر وها دنوا ام بین ریوبری عثمانیان دا جی فرست که ملت بونه پیدا بو و وقته لسر و گرتن نظامه ولایتان دستن و نظامنامه ولایتان میریتین کردان هدیه روخاند پشت روخینا میریتیا چای کرمنج دوی داره والهیه که ریوبرنه درکته هوله وجاره و والهیه دا گدک عشیرین کردان جبر که خال بپاریزن کشاندن هیلا آناتولیا نابید دا چوین و هاتن هود ناو برا هر دو واراندا پشتی که عثمانیان خواست که به والهیه به سر ناوی خو داگره گرت بجاره جبگین رشیان را لحف کر بگی کدر به حرمه و گردایی بون و دچیای کرمینج دا بگیرن سمسور انتاب مراش و ملتی قسمه که رهای تاوی حتی بین کلیک یا جیتی دا دستی بگین رشیان دا بو پاشه سازیک دا مزراندن ارتشکشی آرسته کر و دا بن امری و سازیا دولته و بجاره وانا بدار زوره او عشیرین که هاوینان وارکی بون لزبستانا وارکی دبون بدار زوره اونا بجی کرن و بناجی کرن پشتی بناجی بونه جی گلکی کردن آناتولیا ناوین خلک و داره بون لوی داره مان و به شکلی بناجی بون آوان دست پیکر گران پی تحسم که تده لگرنه دا خیر و برانگی پیره ام راست راستی خواتن لسامسوره مالاتیه مرشه گند و گندگریم لهر گندکی هنره که من حتی نها نتزانی لهر گندکی هنرمندک لهر چیا و زنارکی راسته چندکی قدیمه گلی خواتن مگو چجوره چاسیروندن دوستر که حتما سرمنو قرگروندن مال فلکم شد دست دو تا مرغ کوانو لو لفختوندن من لالبستانه لگوری روس بین شونر مای مرکزی ساو برانگی بیره کبرک دا سرزنارکی و پاچک لداره پیچا من گاف بگاف جی خبر جی ماتی خرات گرتن البت من هرو جگلانه خبرک تخواست لی اوی هینه بچوک البرجاوی من بارک ملی بارکریجی بارکی پرگرام بو لوما اومدی من داده برنه جارنا بوا اومدی شکشتی لزقاق اوروپا دگرمه جه کسی ناس دیروگا گوشبری آمد برسمه پاش راست جیوین کمیسیونه که کردی بالا یا گریدای انقره هاتن وانا جی لسر پرسی مینا پرسی ما خبات کرن و من جه نواوان کسان بجنه زانه را صحبت کرد ama eşit mezinci tabi bir avayı az mesela kalpire hoş suçlardık avay ki en baş parası bir fikri kurdeme ezdi naskır vakti ki naskır zani me çok parası zani yani rasti bavar bıkı mesela naka kurdeme ezdi mina kurda Anadolu navin li bajar li Avrupa xudu Parizin büyük avayıcı mecbur vaderi de parası yani
اره ام تن لگر که بون راستی ام لگونده خوب بون چور ویا مهیس ندکر چما در دور مگی کرد بون ام جی بخو چاندا خو توتش کی جدا دید نام نداتونه ama çava em derbaz bajara bun em tin li gerkê yani li gerkê min em tiştî gerdin ne em piştra di Avrupayê reş derketin. Erê êşa pîra me êşeke veşartî bû êşeke giranû. Me dîku ne pîr ne ez ne jî gulan nêb tenewne. Koçberiya me gerîn û lêgerina me meş û sirbûniya me ne di wexteke te zanînda çêbû belabûn û bişûmbûna civaka me di sînga dîrokê de mîna dilekî vê rîtim dest pê kiribû. Hîn jî dilerizî û dihejî. Min hêdin lêgerîn hîşt lê vê carê gulana me nedîşt. Bi eşqê xenoskirine her ro li derekê silav te da me. Demê Paşê Osmanlî yê çara da me ser ra kiriye tiştekî wer bîye got paşê bana em ajêtine sirgûn kirine dora. Em jî hatine ve heremê ji hêlê Serhatê li Araretê hatine bira. Yani li Agrê berê digotin Qereqûse. Belê Serhatê hatine bira ji Araretê. Hatin bira şinda got em hatine bira got hinek ji me ji eşîra me li vir zêde hinek nesikîn me. Çuna hêlê Bazarcı'da, hêlê çuna Samsurê, hinek çuna hêlê Albistanê, hinek çuna Anatoliya Navîn. Dora demdem, em jî tên terin ji va hewayê hatine bira. Li bira şêsî pênc gundê Kurda hene. Ji vana Delikî û Celikî hene. Du jî gundê şerîk hene. Bu gundê şerîkî aşira dewrişe Ewdîye. Van gunda hatta na tim dibêjin işte eva em delikine, em belikine yani wî tim nîqaş dikin celikine. Wî nîqaş dikin dibên yani xwe inkar nakine. Dibên em hene işte em hene me gundê delikê dibên delikine, dibên em celikine yani dibên em belikine. Hêlê ve binçiye em dibên gawur da. Na ji vêra dibên nûr da. Li vir jî gundî xalta heye, gundî Kerkûka heye, gundî Qayabaşî heye, pirin yani. Fizbîkê heye. Wana jî eşîrê wan em zêde nizanne, bes em na dibên em heremê başûr em hatine bira. Ew gundê çiyayê gür em lê digerîn hema li kelekî Efrînê bû. Careke din jan kete serî min. Mînak apkî û siv gotî bi gelî Efrînê ve Xisim, Merê û Sêîdê hevin. Li vir min bi çavê xedî, gund jî di nav hev don. Wextêk min xwast ez herim va gundana bînim, yê çaxê sînorên eskeran date payîn. Bi esina û bi betona lorpêçkirî derketin pêşî me. Gundê jî nedikerin derbasa hêla din bin. Malbatên xwe ra hev dibînin. Min ji vê carê rêxe gerand û berêxe da behrê reş. Çika li behrê reş û bajarên wê hêlê meskin. Kurdistan li ku, Anatoliya Navîn li ku. Lê minakên em li çor me rast hatin, gîştek pirsên maqûl jî ortê rakirin. Fikre me gerandin. Barfariya sarı çuyon Şolonamo yaladoro Basar mı da bari boro Yöre yöre kürbi yöre
Basar mı da bari boronu yo yo yo. Yöre yöre kürbi yöre. Yöre yöre dimbi yöre yo. O zaman olacak la piyano. Pięć diye koyana kurbanç. La poşfere orta köye Çorum'a davşaş diye koyana davsıse kurmancı. Çorum'a merkeze Van Diyono, Şanlı Osman, Kadı Deresi, Düdüklü, Bekaroğlu, Mazıbaşı, Çikasan diye dadın orta köye. Hemen o tane poşe ve dağını onocu baba benim azı. La bu kurmancı fırın. Tu bezvayne beni durur. La da sergim azmaz olur. Hazırında da kozma oy oy oy. Maze peşke mülk bulur. Şimdi Alevi mala pi dersime hotina. Şam. Nivecila Şam'e hotina. Nive hotina Çorum'e. Nive Amasya, Tokat, Sivas, Konya. Oko Balobina geçti. Aşiratıma kavli aşiratiye. Pamaro kavli aşiratı da ben. Bayağı kalabalık ne amla bu. Camba gena. Amrola pi Yozgote pi Omose da sakını. Ama ve mantıko geçki kavli aşiratiye. Biz de haftana diyemayana. Eda vi pio geçki kurmonca Alevina. Pi Omose, pi Mersifone. La on darno parın. La da olacak yani. Kurmonca sünni la pi Yozgote yana. Taneci la pi olacak yana. La vi pio tunun. Tunun la vi pio. Oli rızoda ben varım came. Oli rızoda ben varım came. Sema çapı senmedi ki. Davdo imam rojeye mali ali piri mali Cezidam kırınan ge mali ali piri mali Şofiram kırınan ge mali. Piştê gerê hîlo behrê reş yê şekete canê min. Derbas neto min sebeb jî netizanî. Seyek parastiye belli bike em ê mecbûrin vê îşê bikişînin. Ji Yozgatê derbasa quliyê bûm. Şevekê li vir mam. Îşev vê pirsê rast li bînî min xist, çep vegerî, çep lê xist, rast vegerî. Ez ê xetizanim e, hetak ez cewabê pirsê nayûnim, nikarim bijînim. Seda rawim ber ve golê xêçim. Li qorşî rov fikirîm. Li îslahê qola apekî kirûm. Ez ê dizanim êdin cewabeka vê emsal tune. Lê dîsa jî min nedkarî sê teke li ber cemê dilê minê diherîkê bînim. Hema pinîvra ez çûm bo wî kesî. Wafke min yani ew duyarlı bu Davut ya kurmancına içir bu falan. Çünkü Selçuklu'ya bigire ya Osmanlı'ya am geçtik derbeder bina. Ama valati var yani var var kadim milleti diverda kurmancavia. Yani jutudar onlatına. İki na ye var da ne? Tuju kohdi. Ya şu kohdi. Av toprağa, av akama, av harama ma. Das ke kati, ke hücum kiriye, ke işgal kiriye. Ke helnaya, ke doynaya. Selçuklu kata vedere Alparslan. Tamam mı? Ki bu? Ermeni bu. Kürt bu. Rum bu. Yani Laz'ya bakıyorum kam deyin ki Laz hele abone ol. Avdara kadim olarak C kurmuş. Vakfındaki livraya İcellikiye, Karahük. Le Yozgat'ta, le Cihan Bey'le, le Kulye, Maria Khuana. Ya hin zinun dadına hava, ya loke khuda zavcunna, ya tevtarna hava. Hatta bu kakamane bu aşirete ya. Azikati ma atmi ma ama abone cellikine, sürgüne, jüvürçüne.
او دارا نامایا کم حقیقت بی او دارا برین دست چی یونان داو دست چه داو باشین لور کردون کنیه که گوتن که یو امی سونه یو مای شناکا مای ها işte kam zamoni khwa kam shore khwa kam khwa kam bıkın alha la khistin ek la kuştun ek moni sürgini Konya kırın sürgini Yozgat'a kırın sürgini Ankara Haymana kırın in hala kurda mevedere zamoni khwa ilişine in hala mevedere ya khwa muhafaza da kırın شکیک ام درکتی ریور دا هفت هشت نه در باسپون جارنا امده من تشکشت جارنا زیده تاو تسری دا تنه پیچیرو که پیره ایشیم لرنها شمال باتا که در باسپون حتی اشیرت و قبیله گیشتک لپاش خیشتن دست به که مینا ده باوی خه خدانه اینا کره مذهبه که بون او مذهب خدانه پشتگیری رسمیت آ دستلت داره بو. نها تقادا دین دا راست قلابونه که ونگ هاتم که 1000 سالا لقارشی چند شهرستان و رسمیت برخدانه. دسیره دا دبینی من دا جغرافیا که چند باجار خامیلی ها بو. مجیره تو گوت آناتالیا ناوین و مخجی وی ناوین نافت کرن. من دیکو آناتالیا ناوین نه پا جغرافیا که تنه دست بی که دبینی من داوا پرسانه ها بون. مالبات همه کینگه و جکوات نه آناتالیا ناوین. به وی گره زمین معنا خجی و گرانی خجی و اندا کر. به 100 سالا جشونه که بر و شونه که هاتنه و چونه. تسری دا جپرسه تسری من دا یکشی چون بونو. خوده که چنگ هاتنه آناتالیا ناوین؟ لمن دیکو جواب چنگونه تونه. به وی شکلی وی امجارتن رویتیه مه چه بوی؟ سفته رکل برچاوی مخواهید کر. اول سر کجان ریاتنه. هزاران کسا جیر شایده کرنه و نره که تنیجی. وی قسک بر ری ما دی هر دی دی سنور وابنه. دوست خواستن که برای خب ببیزم خب باش مسکن دیسوش بحال تمامید به جوابا انا پوشی جپر خانی بوم از ابتوا گوتنا نوانگ اینات کمه که دل پیر مجی آتوه عمری خیلی پاشه دار حد به چونکه سر دنه گیشت کی خطفی ناوی تا دنه ناس کرن. زمانی وی آخری دند کنه. به کدر او ایشنی وی هردی خانه تاونه. به یارنی و درنات کننه. ایشا و آخانت ایشنه. یعنی او گیشتک برانگه پیرنه. کاله منه. زروکی که لپیش ورندنه ایمنه. یعنی او گیشتک کردستان بخنه. ماتی منجی خارج أوروبا حتی قناده گیان در کردن آناتالیا ناوین. منجی لترکیه و لکردستانه تو درک مننگی خنافتی نمان. وقتی وگر نجی تو شپا من نمان. کوکال ما لگنده کی یوزغت وجی. لباجاره که أوروبا اینانجی زردشتی ایبادلتی خش بکن. لجمع سماه جی چخواه، لجامیل میکه جی، کو ساخه جی، مروه جی. ای مینا مات جنه، کو هوا جی، تنوه جی. ای مینا کردگی لقونیه، آنقره، سامسوره، افرنه، چورمه، یا جی لستو قلمه، جنی یا جی دجنه. خوش بگم
Cara kadın Evarbaş, Evarbaş Ömer, Evarbaş Prez Abdullah. Evarbaş. Evarbaş. Ve film pır cara meskir u cara kadın kem nerin ve bigrin le az khazım Prez Abdullah dest pê bikim ku hinek gavedeni tam zelal nabu xêr ji vê filmê di belgesel hene. Dikari hinek derbarê wan da evkê bidî, malûmat bidî. Erê niha yani va filmek me lê temaşa kirî belge filmê sînemayî ye. Rastî Ömer ji me baştir tizana pêwîste wî cevap bida. Yani tivir da hikayek jî heye. Li keleka bûyerê, keleka em bêjin dîrokê li vir hikayek jî heye. İşte yani geçek برای داپی را خط کرده یعنی سر به حکایه را براستی حکایه یا کردن آناتولیا ناوین دوی گوتن لیت belge filmanda yani ev belge filmin dü beşi da ev çirok tüneye yani ev hikaye ve geçe tüneye direkt bahsa diroke tekirin, direkt bahsa coğrafyaya tekirin, direkt yani hikayeye hatın uçuyine tekirin. Nizanım egerim tişteki kem guti na Ömer tamam. Ömer ciyavuk bikin yani gotuna kadın tır da fiksiyon tına tır da rasta rast ahaftine ku و جگل هینای ها وقت جوار یعنی از خازم تو هنگ ویجی وکی تا گوتو بو کو او فیلمک مکشاندی آنجی برهمک ما برهف کری تیرا 4-5 فیلما دکن از توینا برک از تو مافیا آقافتنه بدم تا کسی که بخوازه جبوی فیلم پرسا بپرسه تکاره لور بپرسه آنجی کسی که دنجی تخوازه واره ورا جبوی فیلم فکر خبی آنجی بخوازه تشتکی بی امتکارن ویجی هینن سر اکرانه پرسه و هبن امی اوگ بکن امی برسف بدن امتکارن لورجی بنفسنن آنجی هنک کردن ما آناتولی نابین دی بن امتکارن یازمیش شکل بکن کرم که عمر yani ev belge filmin ku ji bo televizyonan hatine çekirin erê ki Abdullah Başkan got du beşi yani devir da drama nîne yani rasta rast qala dîroka dike qala Kurden Anatolya navîn dike qala civaknasiya wan dike qala em bêjin hatine û çûyîna wan a ji Kurdistan û Kurdistan hattına Anatolya navîn û
قالا وان دکه حتی کنگی مثلا جدیروک وروا جدیروک وروا گفا ام دبن جدیروک وروا او دیروک نزی 700 ساله belki 700 سال زیده yani çendin buyarın kududema Selçukiyan da kavmiye, dedema Osmaniyan da kavmiye ve çeşi embejin aşiru imparatoriya Osmaniyan hıncar lehev kirne, hıncar lehev ne kirne, hıncar şehir kirne, hıncar embejin miriti da yani miritiya kurdan taybetçiye reşiya mesela car carna evana lehev hatine u liser اوكا امبيجن دستلاتداريا تايبج لتشيي كورمنج يعني لسر في ديروكي يك بشك حتى ايرو امبيجن بشا ديامين بردواميا سرگونية يعني بردواميا سرگونية چاوا چimki ji dîrok vir ve em bêjin 600-700 salî sürgûniya ji Kurdistan heta Anatolya navîn heye lê sedsaliya dawî jî di civaka Kurdên Anatolya navîn de sürgûniyeke din dest pê kiriye ew jî ji Anatolya navîn heta Avrupa em bêjin heta hinciyên cîhanê a din حتى ام بيجن قندا امريكا واندرنا جبر ويكي يعني تايبت جنابند ام بيجن اوروبايي يعني باشا ديامين ا تلفزيوني belge film a televizyonu qala sürgüniya diyamin a taybetçi Avrupa'daki heneki ji qala tabi pekanediki yani Kurdin Anatolya navin ku em bêjin 680 dest pê dike heta niha berê xudane Avrupa li wê derê heta mesela 15-20 salî berî tu em bêjin tevgerek tu rêxistinek tu nebû bi pekanê rêxistinek hatiye ava kirin û li ser vê yekê jî hinekî disekine yani em bêjin yani 2-5 Kurdistan hatta Anatolya navîn duyamin 5'i Anatolya navîn hatta Avrupa qala koçberî qala sürgünî û jiyana li Avrupa yani duyamin 5 duyamin taybet jiyana li Avrupa Kurdên Anatolya navîn li Avrupa çi dikin çıkar dikin çanda xwe em bêjin zimanê xwe çi tu diparêzin an jî naperêzin yani ji bo parasına zimanê ji bo parasına çand hunera Kurdistaniye çi kar dikin yani çi iş dikin çi tu tev digerin çi tu rêxistin dibin çi tu hev rêxistin dikin em bêjin çi xebat dikin li ser vê yekê yani du beşî yani 5 belge filma televizyonî heye heta niha meqala wan nekiriye bi rastî jî lê ew jî li gor nêrîna min pir muhîm e çimkî erê ev lêger wek destpêk kareke em bêjin taybet e lê ji bo agahiyê ji bo zanîna civata civaknasiya Kurdên Anatolya navîn ew her du beş jî li gor min hine yani muhîm e. Spas erê xwe min jî migota zinêrin em me bigirim vek Pekan û Pekan TV em ê rojên pêş da wa hurd belgesela yek bi yek biweşînin em ê bi afîş bi belavokê jî bi mîvanên xera an jî bi kesê ku bixwaze temaşe bikin em ê wan wa jî parva bikin em va bû qirara 2 saet em bername çê dikin bi film ve beraber em dixwazin hêdî bervehev bînin me got pirs nehatin lê pir ewkten kêfxweşî tên eger rejî bîne ser ekranê dibe ku ez jî bixwînim rêz rejî Yasemin Elvan dibêje rastî pir xweş bû dîrok û rewşa civaka bi zimanekî helbest
helbestki hatiye vegotin her ki ket daye bila mala wan hezar carî ava be me gelek Helbestki. agerî jê girt erê helbestki Şairane. Evet. Büyük emek verilmiş filme emeği geçen herkese teşekkürler. İbrahim Bozkurt İbrahim dibêje. Hasan Güneş bixaj Kürden agiriye û li Anadolu navîn li înco ve jiyane dike. Ez nas dikim dibêje Kürt toplum arayışının son bulması dileğiyle. Ya sabırı cem bugün Azat Kazan çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok eğitici bir bilgi. Ya Sabri Cihat Prez Reji Sabri Yılmaz Kurdaki ji gundî bildiga li Danimarka dijî mamosteye dîroka devkî mixabin ticara nehatiye nivîsandin lê gerîna me teva nabe bi vî avayî lê ziman giring e ji ku hatibûn gunda bi avakî gor devkî heremî meriye tehmîn bike li Anatolî navîn ji zimanê her çi qas hatiye parastin jî guhertin ji ketiye nav zimanê me hebûna Kurdê me Anatolî navîn zimanê me da veşartiye di coğrafyada nayê. Eger hebin Ervan Öz hevalekî me il Hollanda emeği geçen herkese teşekkürler dibêje. Mustafa Yavuşan herkese tüm değerli dost arkadaşlara selam evarbaş terajî. Mervan Dayan xortekî gencekî civana li vir li Danimarka timîne li vir hatiye dune û Kurdiye pir merex dike û min jî pêra gotibû em ê dersê Kurdî dest pê bikin. Mervan me bîr nekirê ez ê salon ki me girt ez ê xeberê bidim te. Divê dibe em Kurdên Anatolî navîn nasname xwe biparêzin. Hesab ke ha daha dew çar salî ye. Alan çiye agirî zor spas ji bon kedê mega ve ên pîroz berxwedan jiyana spas çiyayê agirê mala te ava ji destpêka bername da em ewkê te an jî nivîsê te dişopînin em yek cara jî dînin ser ekranê. Yasemin Elvan filmekî pir xweş bû saet xweş saeta weş xweş be. Ahmed eger ew hebe ez tiştekî hat bîra min gava dinê beraber jî Abdullah Başkan dawî bêjî. Tamam başa dawî bêjim Abdullah Başkan go li ser ziman sekinî go lêger fotoğrafek nişandayî wêneyek dîmenek nişandayî ew dîmen jî şibandina zimanê ye. Mesela ji Afşin, ji Çorum, ji Yozgat û em bêjin Canbêgî, Qulu û Koçîsar wek hevin însan diaxivin hewcenake yek bêje ev ziman yek zimane lê film bixwe ev nîşan dide. Mînakek hebû 2014 hûn zanin ew êriş Daeş êrişane bû ser Kobanê wê çaxî ez çûbûm Kobanê li ser Kobanê yani berxwedaniya Kobanê me filmek çêkir wê çaxî bi însanekî navê wî Ehmedê Remoyê bi Ehmedê Remo ji Kobaneyî lê di nav tevgerê de mayî nav gerîla da mayî û ketî dest leşkerên Tirkiyeyê û li zindanên Tirkiyeyê 10 sal mayî li zindanên Sûrî jî mayî paşê gava ku ew şerra evkî Daişê dest pê kir derbasî müştenî evê pirsûsê bûye Sûrîcî bûye ew bi Ehmedê Remo me heftekî hevpeyvîn çêkir gava ku me bi Ehmedê Remo dest bi qise kirin kir Ehmedê Remo qise dikir ya dibêm ev qisekirin ev peyv ev hin hevokekî dibêjî ez zanim yani hevokên evkê Kurdên Anatoliya navîn çi hevalekî me jî hevalekî me ji Qulu xereş daxeyê bi telefon vekir Hüseyin mi got Hüseyin ez zanim êdî hûn ji ku hatine got em ji ku hatine mi got
گوندی تل حیدر گریدای کوبانی هون هاتنه براستی جی yani ev zamanı ki wek hev yani ne tane kobani u efrin u embejin islahiye u nurdağı yani wek gavadine ma ev yek bir hicmat ev Kurdin Anatoliya navin be wan civakan ra malbatek yani be Çorum embejin Yozgat u Konya u Ankara embejin Kırşehir u Kayseri اوانا وک برچاوی من وک مالباتک خویا دکه یعنی اب دوی وره زانین اف پرتشتکی مهمه جبو جواکلاسیه پر مهمه دبی سپاس یعنی از بیشم مدا نبینه yani لسر بی یکی دبیشم بی گاوی اگر تشتکتن تنبه تمام شبان راجی ایوار باش بیشم جواره جی ایوار باش انشالله هی جواره عجباندن و رحنه جواره انشالله امی جی پیشرو جیده هی خواتین باش بکن دبیم ایوار باش مالتا و کتو بشتر بی چه آگر دویجه که عمر تو هر هبی کوبانی قبلا ما گلن کرده بس پریز عبدالله خیا ام هاتن داوی برنامه کد امگا پیکانه دیده هلبت او که به هم پایه لی ما نجبوی که ام خبه پسینن ام پسنا خبه کن ام وی کاری دکن ام تخازن خدمت گلی خی کردن آنا چولی ناوین بکن دست پیکا فیلم دا حتی روژا ایرو وک روبره کی پیکانه داوی کو ایرو ما فیلم مسکر امی جبراشن ده هرد belgesela جی نشان بدن تخازی چه بیجی کرم که اجید سری دا سپاسیا رژیسور اما بکم اسین و عمر براستی بکدوان چه بو yani ما konsept daha got vanji pekani ve her duyancı got rasti Kurden Anatoliya navin yekule film mezekeri gişti پر memnun bu. Yani yekü ezli Stockholm'e hatım ditin me lvedere demakome nişanda giştka gotun. Yani va tişteki nuye ucara yekemin az tişteki vusati binim jemra xevnek bu ez va agahiyan va dimanan giştka leba hevdu bibinim. Prasti tişteki nu bu o yani tujitnavda buyi me hevelda seri de ekonomiyavi yani net işteki hesana net işteki herzana ki insan filmeki çebeke le mep fedakariye gele kha mep fedakariye havalin kha fedakariye estafin kha u bu fedakariye rejisörün kha çekir az sernavi pekane yek ali ekonomiye da ve ali kada khada ve kari kha ali kari giştkarak spastkim سرناوی پکانه و رژیسور مراجی است خازم گلیمه بچاوه کی دن لگر مزکه خطی بدا ببینه تشتی که پر امل سر به آخفن و نقاش بکن هنه تشتی که پر امل سر هور بد مجبورن لی هور ببن هنه اگر ام تخاصن دیروکا خبی نفسینن اگر ام تخاصن او حافظای می که hatiye tarikirin em nizanin ne zelale ve em dixwazin zelal bikin pirastî ew kar û xebata me pêwîst e em devam bikin. Ez careka din ji te re jî û ji temeşevanan re jî spas dikim û tu bêm şev baş ji we re. شev baş spas ji bo gotinên tê dawî erê em gehiştin dawiya bername xe nêzîkî 2 saatin em bername berdewam dikin kad emega ku her kesî têda em spas dikin careka din rejî bixe anî ser ekranê wek hûn jî dibînin Şahiya Kurdên Anatolya navîn rokê yekşemê yani rokê pazarê li bajarê Birjî Şkiletbax nêzîkî Kölnê ê bêl darxistin bi vê münasebetê em kesek li Köln derdora Köln dimînin giştika dawetî vê şahiye dikin
جارا یکم پلتفرم کردن آناتولی ناوین شایعه که به آوایی برفرف چه بکه تیدا چند هنر هیا تیدا کلتور هیا تیدا راون روشکاندن هیا تیدا که کرد وارن جمع هفته ببینن هف را صحبت بکن هیا خیلی جوه هنرمند و هنرمند کردن آناتولی ناوین پسترانن خا یه برنامه خاش و گشت بکن و خیلی جوه برنامه دا جعالیه چند هنر جعالی سیاست دا جعالی جواکی دا جی آخفتوان من یعنی کسی که وارن دنکن درباره وان تشتا دا آگاهی بدن هنه ام هر کسی دعوتی شایع کردن آناتولی ناوین لباجار برگی شکلت باخ اگر کم راست گوتی نزیکی باجار کل نیه و بوا گوتنا ام برنامه خب داویت منن دینن ام رژی خا پریز حقان راجی سپاس کن جبر کو بلکه ام لپیش اکران لیل لپاش اکران رژی گلک کد امگ هیه مالوا آوا با ایوارا و خوش با باش ایوار باش